ije ahantu hatumanaje numva kumengo nuko taripa kwa mvuke. Ya nasikia kama vile hata mimi naweza nikatumia sauti. Sababu ngoma moja jaribu. Akoni nitangaza tunataka kuandikiza Mungu basanga hii. So what do we business? Yes. The serious here. Twajenga kugira ngo tubashigikire. Uza kuba aje. Turamuhamashi tukaryoherwa. Abarundi aba watu wa Afrika huwa tuna tabia moja. Umuzungu ariko aravuga yaje kudutemberera turamuhamashi niko kizidahimba buri. Ariko twebwe sisi kama watu ambao ni wa kwetu, hata kama mtu amefanya vibaya ni kumpa makofi. Tutakapoita jina hata kama hajafika ili wana kale kama morale kale. Tutafanyaje? Makofi. Kazi ndogo ndio unakaa mtazama hapo mambo yanaendelea. So kwa ajili ya kuandaa tutaanza na Fidel, huyu ambaye alikuwa anaongelea kuhusu ubavu wake kwamba bado hajapata. Kwa Fidel, jiandae uje hapa ili utuburudishe. Tuanze sasa kufungua ile kifungua kinywa. Fidel, unapewa, karibu sana. Makofi. Haleluya. Mwambie ndugu yako baraka za Jehova sio za Kichina. Baraka za Jehova sio za Kichina. Haleluya. Nipe wimbo wangu nije. Original,
nani ambaye anaweza kufundisha kuimba? Sababu hata mimi inanigusagusa. So tunataka kuendelea, lakini kwa sababu tumekaa hapa, kuna wale ambao wana watoto, kuna wale ambao wanaweza kuhitaji kwenda kujisaidia. Upande huu kuna sehemu za kujisaidia wanawake kwa wanaume, lakini kwa wanaume haifanyi kazi, iko upande huu, itabidi ushuke kidogo. Kwa wanawake utakuwa ni mkono wa kulia. Kwa hiyo ngoja tuendelee tusiendelee. Hapa alikuwa anatunywesha chai. Kwa hiyo tunataka tutoke hapa kwa mdomo na mawazo. Twende Sioux Falls, South Dakota. Tutakuwa kule. Unajua watu wengine kwa wewe ambao uko nyumbani unaambiwa uje hapa, hutaki kuja, lakini sisi tunakukuta hapo hapo nyumbani. Jamani, makofi. Hawa watu yeye hamtaki kulipa tiketi toka huko uliko, lakini sisi tunakukuta huko nyumbani. Wao tunakuletea kitu kipya kutoka kwa Kwizera Sioux Falls, South Dakota. Hello. Mpo? Sawa. Kabisa. Sasa, unaweza kujitambulisha kwa Kirundi? Sawa, mrakoze. Bo, napenda kuanza. Kwa harap tukosora wiki Kirundi sisi. Sio wote. Manzurek. Na maoni swakuta sio wengi. Kanda maoni sio wengi. Probo Kirundi. Aba, huwa. Ari. Baya sana msohora. Ndiko na Burundi wewe utavuka. So, tunapokuwa Kirundi. Bo, leo tubandanye gatoya. Eze Ikirundi? Yeah. Okay. Eze wotubwira kubijanye kuko abantu bamaze kubona yuko umaze gukora. Baramaze gusohora indirimbo. Bo, uraboneka kenshi, sorry simba muri personal life yawe ngabo, uraboneka kenshi kuri Facebook. Sawa. Uri kuravugira byinshi. Sawa. Bo, mugabo ikibazo ngombaza wowe ku ruhande rwawe uri kuro uno mwanya ko waje kuhigana n'abandi bantu. Steven Rafael yarakubajije ati witeguriye gute kujanye no kuja kuhiganwa? Uravuga ati jewe ntakungiye kuhiganwa ngo tsinde, jewe ngiye kuhiganwa gusa kugira mvuge ijambo ry'Imana. Which is good. No, that's good. Mugabo reka ndakubaza kuko ibi tubiha gusaba kuri ijambo ry'Imana tuvuga batsi. Sawa. None wowe tubwira waje guhiganwa kugira tuitacanye cyane waje guhiganwa ugomba gutsinda. Okay. Kiasi kidogo. Ni kuvuga yuko muri kivu wanje ntabwo ndirimba ngomba kwishira hejuru. Ikintu cyo kwishira hejuru ndashaka gose. Umuntu ashobora kumubona kuko hari abantu babiri. Umuntu abona ineza n'umuntu abona inabi. Urumva? Asa rero mu bisanzwe je uruhande rw'uwanje naho mbona nabi cyangwa mbona neza kuruhande rw'uwanje mutima ndigwe mutima rw'uwanje iwanje ukuvuga yuko ndi kugira ngo shimira Imana kubyo inkorera kandi kubyo izonkorera kubyo yankorera akaburungu yabajije yuko ati woba uririmba kubwo cyangwa wagenda kugira ngo tu entertaining cyangwa wagenda kugira ngo tukubone aho ubisanzwe naje kugira ngo musupport cyo cyambere cya kabiri ni kuvuga yuko aho undi reka tuvuge aho undi
nda aho nshaka kubwira ni hariya. Sasa rero kugira ngo mve ngaha nzogere hariya ni mwebwe uzokoze nicyo kugira ngo ikijyanje ibyo twabyemeye ku ruhande rwa Shemeza twabyemeye gusokorera kubera n'abandi bagutoye kugira uze hano barebewe baramaze gutangura gusokorera. Mugabo ikibazo ni kimwe, waje kubwira utsinde cyane waje kuri tuteninga? Ndaje kugira ngo shime. Okay, murakoze. Ngo rero reka tubandanye, reka mwamaze kumumbayize muramuzi abo bari mwese mubandanye mumvirize ibyo aza kuririmba, hanyuma ntubyibagire kubera turabajaje twese. So hanyuma rero mumvirize ibyo aririmba hanyuma tubandanye, sibyo? Okay. Hello, thank you so much for taking your time to watch this video. My name is Alex Josek. I'm a video producer and video director at Enzi Films. Enzi Films is a video production company ambayo iko based katika jiji la Cincinnati, Ohio, na nachukua chance hii introduce to you something new which is called Shemeza Gospel Awards. This is Shemeza Gospel Awards. Okay, kwa kifupi, what is Shemeza Gospel Awards? Shemeza Gospel Awards ni awards za waimbaji na also other Christian talents za vijana wa Kiafrika wanaoishi hapa nchini Marekani, waimbaji, actors na watu wanaofanya fani zingine zote za hususan wale zile vitu ambavyo vinahusiana na huduma ya kulitangaza jina la Bwana Yesu. Sasa Shemeza Gospel Awards imeanzishwa na ni ushirikiano, inashirikishwa na makampuni mbalimbali ya video production na audio production such as studios zilizoko hapa Marekani za vijana wa Kiafrika. Actually baadhi ya kampuni zilizoshiriki ni kuna Umucho Records, SYUB Show, na hawa Focus Film Production, na kuna kampuni nyingine ya production, na kampuni ambayo ni sponsor mkubwa wa hii kitu ni Afro Shemeza Company, ambayo ni website yao ni www.shemeza.com. Our purpose solely is to declare na encourage more talents za vijana wanaompenda Mungu ili kwamba waendelee kufanya sana kazi ya Bwana. Yani nia yetu ni kuchochea ule moto, just kuhakikisha ule moto wa kazi ya Bwana unazidi kusonga mbele. Ndio maana hii awards tumeanzisha na kwa kufanya kwa nia nzuri ya ushirikiano, ambapo ndio mfano wa Yesu ambao alisema kwamba wote ni we are the body of Christ, kwamba watu wakusanyike wa talent mbalimbali tuzijoin pamoja ili kwamba tuweze kuwa na nguvu ya kulitangaza jina la Bwana mbele, kuhamasisha vijana zaidi waweze kumjua Mungu, na vile vile kuhamasisha vijana wengi waweze kumtumikia Mungu, wale wenye wito wa kumtumikia Mungu. So please make sure that you go to our Facebook page and like is Shemeza Gospel Awards, na mwaka huu tutakuwa na Shemeza Artist Awards ya 2017, and we are looking forward to do this one every year. So please join us, pray for us. Any idea, kama una idea, you can just write us a message, any suggestion, and share this information, share our page to the social media, share this video so that more people can know about it. Share good information about Shemeza Gospel Awards. Mungu akubariki sana. Again, my name is Alex Josek of Enzi Films. Ubarikiwe. Majesty, Lord, I lift your name.
Jamani, izi talent ubu n'ubutunzi dufise nk'abarundi cyangwa nk'abatanzania. But the question is, turazikoresha? Nige ari tuzozikoresha? Uyu aracangwaruka, ariko usanga hari ibintu bimwe biba ugasanga biraba mu ngoro ugasanga n'ingabire nk'izi aho zokoze zikajya zimera nkanje atahungira biri, you know. So makofi tena kwa Bashimimana ubundi batubatsinda. Okay, reka tujye kwa Judge mwibuke ibyo yavuze. Hari abanyimvi baje arabashitsi bafise amaso bafise amatwi, bamwe barahagurutse abandi sinzi ko bagize gute. Judge we urumva ntiyakuye akagohe, natwe hari maturi abajaji. This is our time. Reka tujye kwa Judge umvike ukuntu bintu bigenda. Urakoze man. Mwanamurikirana especially after bamaze kugutora nguzoze kuririmba nakurikiranye indirimbo zawe ndakurikirana personally nibaza yuko you have improved. Voice yawe is strong kandi ntabwo kubera ko urabona talent skills zo kuririmba nze manze kubura doza keyboard right? Yeah, no keyboard. Hari ikindi cyo kuvuza Vyose uwo muziki ni wawoze? uwo muziki na Uririmbye? Oh yeah, no nije nawo. Wow man. Bro, umuziki nawo kuzi personally ariko so tujaje so tujaje nganze ya voice ariko umuziki nawo kuzi bo ico ura kuri performance y'uri kuririmba ico je nabonye ego mu rurimbo uri kuririmba n'ururimbo rwo mu mwene mugabo you need more if you kuba enthusiastic sinzi umfasha urabyumva kwerekana ivyo uhaye uri yeah bo ukaba enthusiastic ivyo urabifise kandi you're good je naza yuko waramaze kuba improved inze voice yawe it is strong kandi keep it there just moving forward mugabo it's good sindiko ndavuga yuko ndiko ndakujudging but ndikuvuga ati man enthusiasm bring your enthusiasm to stage it's good. Thank you so much. Yeah. Thank you. Urashobora kugenda murakoze cyane amashi kandi amashi. So tunataka kuendelea na wageni. Sasa hivi ni wakati wa Joshua. Karibu sana, tumpigie makofi.